Mathata a eneji a tsweletse go nna matshosetsi magolo mo ikonoming ya naga. Go nnile le boikuelo ba go fetolwa ga eneji le go fitlhelela tekatekano tebang le tsibogo kgatlhanong le mathata a tlelaemete. Bao e neng e le karolo ya puisano ba rile mathata a mafaratlhatlha a diteišene tse di fetsang motlakase a tshwanetse ke go akarediwa mo puisanong le gore bokgoni ba metswedi e mešwa bo tshwanetse ba tsewa jaaka ntlha ya botlhokwa. The problem is a global problem. When we move more into high penetration of weather-dependent resources and reduce our rotating machines, some of the benefit of the rotating machines we're going to miss. In terms of closing the short-term gap, you obviously have to focus on what you have, which is basically the capacity that you have already connected on the system. Modulasetilo wa ANC gore o tshwengwa ke ntlha ya gore a motlakase o phepa e ka nna tharabololo ya mathata a eneji. Mantashe a re eno ke nako ya gore naga e tsepamise megopolo mo go sireletseng eneji. Is it an energy crisis? Is it a base load crisis? Is it a peaking crisis? So we must resolve that. I think brains here are able to take us through all those. Bagwebi potlana ba re ba tlhoka go akarediwa mo ntlheng e malebana le go rarabololwa ga mathata a motlakase. Ntlha ya ditlhatlhwa tse di kwa godimo tsa motlakase le tsona di baka tlhaelo ya tekatekano. Tlhogo ya ANC e ka ga merero ya phetogo ya ikonomi Mmamoloko Kubyai o tsebositse gore melaetsa e ganetsanang le tshireletsego ya eneji e ka tlhakanya baagi ditlhogo le gore ba latlhegelwe ke tsholofelo segolo thata fa mokgatlho o sa bue ka lentswe le le lengwe.